Elias TV. Katemba calipa coração, a vira de grande ladrão, apitiwa na espírito mau, 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 mau. Mwanangu, mwanangu, atongela mwanangu, 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 awanongela mwanangu. Anisha kutembe, anisha kutembe, bara kumutemba. Anisha kutembe, anisha kutembe, bara kumutemba. Wala malizire akufamba na wanzache kuchita sawa, akufamba na kalo mazana kupila ugu watinga mota wa mwene gashiro umwendika temba ningateyo avirali vampiro ninatola kubalende ninatola kubalende. Mwanangu, mwanangu, atongela mwanangu, 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 awanongela mwanangu. Anisha kutembe, anisha kutembe, bara kumutemba. Anisha kutembe, anisha kutembe, bara kumutemba. Akufamba na wanzache kagurupi, ndikudziwa lini ali mfupi. Ngatosheda musiya na matumbi, abereka mwana dzina shumbi. Amakuona kuti ndili kumachazi, ndikupata basa uwo wakupata gazi. Mwanangu kuti nyang'anira ngozi, bwera udzaone mwana na ngazi. Ndikatemba iwe mwenzi munthu bodzi, kushkola kali intelligente, wamutari televente. Pakukukakhala bano munyumba mwako mukadzala na mapresente, kuwasiwa na maprofesor, ashika kukakhala doctor. Arere penango nimbadzamba kuti bvunza ndekha kuti mbereko zinango imwe palibe zomwe zimathandiza kuti ine ndipali ndabaraba pene meno ndithandiziyemba ate mwana omwe iwi kumambuya ndikamba mutemba bzense zimwe ndikafuna iye khamba ndikonzera mwedza khalira lumphandu bandu yashedi mpera na sigaro basi ate ndikudziwa lini kuti yomwe yanza bzisiyambo lini nkhani zomwezi ikati ine mandikhamba kutemba pamwibano bzense zikapfunyulula thangwera iwe ine mano kubara komwe kukwandinesa ine mwezi mwadzamaliya lukhala bzimphandu bandu. Bea nikubwera ndadiva ine ndaonekera nawe pingatera yakolumbevratateira zuguluzugulu sheiwo boto munzanyang'ana budziwa ukutanuare na isito Vision for life dozen producer patrocinio Bosi Domingos Maki yeah. Mwanangu, 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 awanongela mwanangu. Anisha kutembe, anisha kutembe,